50 languages. 31. 31. 31. В ресторане 3. Restoranis 3. Restoranis 3. Я хотела бы закуску. Ma sooviksin eelrooga. Ma sooviksin eelrooga. Я хотела бы салат. Ma sooviksin salatit. Ma sooviksin salatit. Я хотела бы суп. Ma sooviksin suppi. Ma sooviksin suppi. Я хотела бы десерт. Ma sooviksin magustoitu. Ma sooviksin magustoitu. Я хотела бы мороженое со сливками. Ma sooviksin koorega jäätist. Ma sooviksin koorega jäätist. Я хотела бы фрукты или сыр. Ma sooviksin puuvilju või juustu. Ma sooviksin puuvilju või juustu. Мы хотели бы позавтракать. Me sooviksime hommikust süüa. Me sooviksime hommikust süüa. Мы хотели бы пообедать. Me sooviksime lõunat süüa. Me sooviksime lõunat süüa. Мы хотели бы поужинать. Me sooviksime õhtust süüa. Me sooviksime õhtust süüa. Что бы вы хотели на завтрак? Mida te hommikusöögiks soovite? Mida te hommikusöögiks soovite? Булочки с джемом и медом? Saiake marmelaadi ja meega. Saiake marmelaadi ja meega. Тост с колбасой и сыром? Röstsai vorsti ja juustuga. Röstsai vorsti ja juustuga. Вареное яйцо? Keedetud muna. Keedetud muna. Яичницу-глазунью? Praetud muna. Praetud muna. Омлет? Üks omlett. Üks omlett. И еще один йогурт, пожалуйста. Palun veel üks jogurt. Palun veel üks jogurt. И еще соль и перец, пожалуйста. Palun veel soola ja pipart. Palun veel soola ja pipart. Еще один стакан воды, пожалуйста. Palun veel üks klaas vett. Palun veel üks klaas vett. 50 languages. 32. 32. 32. В ресторане 4. Restoranis 4. Restoranis 4. Одну порцию картофеля фри с кетчупом. Ühed friikartulid ketšupiga. Ühed friikartulid ketšupiga. И 2 порции с майонезом. Ja 2 portsjonit majoneesiga. Ja 2 portsjonit majoneesiga. И 3 порции жареных сосисок с горчицей. Ja 3 portsjonit praevorste sinepiga. Ja 3 portsjonit praevorste sinepiga. Какие овощи у вас есть? Milliseid köögivilju teil on? Milliseid köögivilju teil on? У вас есть фасоль? Kas teil on ube? Kas teil on ube? У вас есть цветная капуста? Kas teil on lill kapsast? Kas teil on lillkapsast? Я люблю кукурузу. Ma söön hea meelega maisi. Ma söön hea meelega maisi. Я люблю огурцы. Ma söön hea meelega kurki.
ma söön hea meelega kurki. Я люблю помидоры. ma söön hea meelega tomateid. ma söön hea meelega tomateid. Вы тоже любите зеленый лук? sööte te meelsasti ka sibulat? sööte te meelsasti ka sibulat? Вы тоже любите квашеную капусту? sööte te meelsasti ka hapukapsast? sööte te meelsasti ka hapukapsast? Вы тоже любите чечевицу? sööte te meelsasti ka läätsi? sööte te meelsasti ka läätsi? Ты тоже любишь морковь? sööd sa meelsasti ka porgandeid? sööd sa meelsasti ka porgandeid? Ты тоже любишь брокколи? sööd sa meelsasti ka brokolit? sööd sa meelsasti ka brokolit? Ты тоже любишь сладкий перец? sööd sa meelsasti ka paprikat? sööd sa meelsasti ka paprikat? Я не люблю лук. mulle ei meeldi sibul. mulle ei meeldi sibul. Я не люблю оливки. mulle ei meeldi oliivid. mulle ei meeldi oliivid. Я не люблю грибы. mulle ei meeldi seened. mulle ei meeldi seened. 50 languages. 33. 33. 33. На вокзале. rongijaamas. rongijaamas. Когда отправляется следующий поезд до Берлина? millal sõidab järgmine rong Berliini? millal sõidab järgmine rong Berliini? Когда отправляется следующий поезд до Парижа? millal sõidab järgmine rong Pariisi? millal sõidab järgmine rong Pariisi? Когда отправляется следующий поезд до Лондона? millal sõidab järgmine rong Londonisse? millal sõidab järgmine rong Londonisse? Во сколько отправляется поезд до Варшавы? mis kell sõidab rong Varssavisse? mis kell sõidab rong Varssavisse? Во сколько отправляется поезд до Стокгольма? mis kell sõidab rong Stockholmi? mis kell sõidab rong Stockholmi? Во сколько отправляется поезд до Будапешта? mis kell sõidab rong Budapesti? mis kell sõidab rong Budapesti? Я хотела бы один билет до Мадрида. ma sooviksin piletit Madriidi. ma sooviksin piletit Madriidi. Я хотела бы один билет до Праги. ma sooviksin piletit Prahasse. ma sooviksin piletit Prahasse. Я хотела бы один билет до Берна. ma sooviksin piletit Berni. ma sooviksin piletit Berni. Когда прибывает поезд в Вену? millal jõuab rong Viini? millal jõuab rong Viini? Когда прибывает поезд в Москву? millal jõuab rong Moskvasse? millal jõuab rong Moskvasse? Когда поезд прибывает в Амстердам? millal jõuab rong Amsterdami? millal jõuab rong Amsterdami? Мне надо будет пересаживаться. kas ma pean ümber istuma? kas ma pean ümber istuma? С какого пути отправляется поезд? milliselt platvormilt rong väljub? milliselt platvormilt rong väljub? В этом поезде есть спальные вагоны? kas rongis on magamisvagun? kas rongis on magamisvagun? Я хотела бы билет только в одну сторону, до Брюсселя. ma sooviksin ühe otsa piletit Brüsselisse. ma sooviksin ühe otsa piletit Brüsselisse.
Я хотела бы обратный билет из Копенгагена. ma sooviks edasi-tagasi piletit Kopenhaagenisse. ma sooviks edasi-tagasi piletit Kopenhaagenisse. Сколько стоит место в спальном вагоне? mis maksab koht magamisvagunis? mis maksab koht magamisvagunis? 50 languages. 34. 34. 34. Поезде. Rongis. rongis. Это поезд до Берлина? kas see on rong Berliini? kas see on rong Berliini? Когда этот поезд отправляется? millal rong väljub? millal rong väljub? Когда этот поезд прибывает в Берлин? millal jõuab rong Berliini? millal jõuab rong Berliini? Извините, разрешите пройти? vabandust, kas ma saaksin mööda? vabandust, kas ma saaksin mööda? По-моему, это мое место. ma arvan, et see on minu koht. ma arvan, et see on minu koht. По-моему, вы сидите на моем месте. ma arvan, et te istute minu kohal. ma arvan, et te istute minu kohal. Где спальный вагон? kus on magamisvagun? kus on magamisvagun? Спальный вагон в конце поезда. magamisvagun on rongi tagumises otsas. magamisvagun on rongi tagumises otsas. А где вагон-ресторан? В голове поезда. ja kus on restoranvagun? eesotsas. ja kus on restoranivagun? eesotsas. Можно я буду спать на нижней полке? kas ma võin all magada? kas ma võin all magada? Можно я буду спать на средней полке? kas ma võin keskel magada? kas ma võin keskel magada? Можно я буду спать на верхней полке? kas ma võin üleval magada? kas ma võin üleval magada? Когда мы будем на границе? millal me piirile jõuame? millal me piirile jõuame? Как долго поезд идет до Берлина? kui kaua kestab sõit Berliini? kui kaua kestab sõit Berliini? Поезд опаздывает? kas rong hilineb? kas rong hilineb? У вас есть что-нибудь почитать? kas teil on midagi lugeda? kas teil on midagi lugeda? Здесь можно что-нибудь поесть и попить? kas siin saaks midagi süüa ja juua? kas siin saaks midagi süüa ja juua? Разбудите меня, пожалуйста, в 7 часов. kas te ärataksite mind palun kell 7:00? kas te ärataksite mind palun kell 7:00? 50 languages. 35. 35. 35. В аэропорту. lennujaamas. lennujaamas. Я хотела бы забронировать рейс до Афин. ma sooviksin lendu Ateenasse broneerida. ma sooviksin lendu Ateenasse broneerida. Это прямой рейс? kas see on otselend? kas see on otselend? Некурящее место у окна, пожалуйста. palun üks aknakoht, mitte suitsetaja. palun üks aknakoht, mitte suitsetaja. Я хотела бы подтвердить мою бронь. ma sooviksin oma broneeringu kinnitada.
ma sooviksin oma broneeringu kinnitada. Я хотела бы аннулировать мою бронь. ma sooviksin oma broneeringu tühistada. ma sooviksin oma broneeringu tühistada. Я хотела бы изменить мою бронь. ma sooviksin oma broneeringut muuta. ma sooviksin oma broneeringut muuta. Когда вылетает следующий самолет в Рим? millal läheb järgmine lennuk Rooma? millal läheb järgmine lennuk Rooma? Там еще есть 2 свободных места. kas 2 kohta on veel vabad? kas 2 kohta on veel vabad? Нет, у нас есть только одно свободное место. ei, meil on veel ainult 1 koht vaba. ei, meil on veel ainult 1 koht vaba. Когда мы приземляемся? millal me maandume? millal me maandume? Когда мы прибудем? millal me saabume? millal me saabume? Когда отправляется автобус в центр города? millal sõidab buss kesklinna? millal sõidab buss kesklinna? Это ваш чемодан? kas see on teie kohver? kas see on teie kohver? Это ваша сумка? kas see on teie kott? kas see on teie kott? Это ваш багаж? kas see on teie pagas? kas see on teie pagas? Сколько багажа я могу взять с собой? kui palju pagasit võin kaasa võtta? kui palju pagasit võin kaasa võtta? 20 килограмм. 20 kilo. 20 kilo. Что, только 20 килограмм? mis? ainult 20 kilo? mis? ainult 20 kilo? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 36. 36. 36. Общественный транспорт. ühistransport. ühistransport. Где автобусная остановка? kus asub bussipeatus? kus asub bussipeatus? Какой автобус идет в центр? milline buss sõidab kesklinna? milline buss sõidab kesklinna? Какая линия мне нужна? millise liiniga peaksin sõitma? millise liiniga peaksin sõitma? Мне надо пересаживаться. kas ma pean ümber istuma? kas ma pean ümber istuma? Где мне надо пересаживаться? kus ma ümber istuma pean? kus ma ümber istuma pean? Сколько стоит один билет? mis maksab pilet? mis maksab pilet? Сколько остановок до центра? mitu peatust on kesklinnani? mitu peatust on kesklinnani? Вам нужно выходить здесь. Te peate siin väljuma. Te peate siin väljuma. Вы должны выходить сзади. Te peate tagant väljuma. Te peate tagant väljuma. Следующий поезд метро придет через 5 минут. järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. Следующий трамвай придет через 10 минут. järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. Следующий автобус придет через 15 минут. järgmine buss tuleb 15 minuti pärast. järgmine buss tuleb 15 minuti pärast.
Когда уходит последний поезд метро? millal läheb viimane metroorong? millal läheb viimane metroorong? Когда уходит последний трамвай? millal läheb viimane tramm? millal läheb viimane tramm? Когда уходит последний автобус? millal läheb viimane buss? millal läheb viimane buss? У вас есть билет? kas teil on pilet? kas teil on pilet? Билет? Нет. У меня его нет. pilet? ei, mul ei ole. pilet? ei, mul ei ole. Тогда вам придется платить штраф. siis peate te trahvi maksma. siis peate te trahvi maksma. 50 languages. 37. 37. 37. В дороге. teel. teel. Он едет на мотоцикле. ta sõidab mootorrattaga. ta sõidab mootorrattaga. Он едет на велосипеде. ta sõidab jalgrattaga. ta sõidab jalgrattaga. Он идет пешком. ta käib jala. ta käib jala. Он плывет на пароходе. ta sõidab laevaga. ta sõidab laevaga. Он плывет на лодке. ta sõidab paadiga. ta sõidab paadiga. Он плывет. ta ujub. ta ujub. Здесь опасно? kas siin on ohtlik? kas siin on ohtlik? Одному путешествовать опасно? kas üksinda hääletada on ohtlik? kas üksinda hääletada on ohtlik? Ночью опасно ходить гулять? kas öösiti jalutama minna on ohtlik? kas öösiti jalutama minna on ohtlik? Мы заблудились. me oleme eksinud. me oleme eksinud. Мы пошли не туда. me oleme valel teel. me oleme valel teel. Надо разворачиваться. me peame ümber pöörama. me peame ümber pöörama. Где здесь можно припарковаться? kus siin parkida saab? kus siin parkida saab? Здесь есть автостоянка. kas siin on parkimisplatsi? kas siin on parkimisplatsi? Как долго здесь можно стоять? kui kaua saab siin parkida? kui kaua saab siin parkida? Вы катаетесь на лыжах? kas te suusatate? kas te suusatate? Вы пользуетесь подъемником, чтобы подняться наверх? kas te sõidate suusatõstukiga üles? kas te sõidate suusatõstukiga üles? Здесь можно взять лыжи на прокат? kas siin saab suuski laenutada? kas siin saab suuski laenutada? 50 languages. 38. 38. 38. В такси. taksos. taksos. Вызовите, пожалуйста, такси. kutsuge palun takso. kutsuge palun takso. Сколько будет стоить до вокзала? mis maksab siit rongijaamani? mis maksab siit rongijaamani? Сколько будет стоить до аэропорта? mis maksab siit lennujaamani? mis maksab siit lennujaamani?
Прямо, пожалуйста. palun otse, palun otse, Здесь направо, пожалуйста. palun siit paremale, palun siit paremale, Вот на том углу, пожалуйста. Налево. palun sealt nurgalt vasakule, palun sealt nurgalt vasakule. Я тороплюсь. mul on kiire, mul on kiire, У меня достаточно времени. mul on aega, mul on aega, Пожалуйста, ведите помедленней. sõitke palun aeglasemalt, sõitke palun aeglasemalt, Остановитесь, пожалуйста, здесь. peatuge siin palun, peatuge siin, palun, Пожалуйста, подождите чуть-чуть. oodake palun üks hetk, oodake palun üks hetk, Я скоро вернусь. ma olen kohe tagasi, ma olen kohe tagasi, Выпишите мне, пожалуйста, счет. palun andke mulle kviitung, palun andke mulle kviitung, У меня нет мелочи. mul ei ole peenraha, mul ei ole peenraha, Правильно. Сдачу оставьте себе. nii sobib, ülejäänu on teile, nii sobib, ülejäänu on teile. Отвезите меня по этому адресу. viige mind sellele aadressile, viige mind sellele aadressile, Отвезите меня к моей гостинице. viige mind mu hotelli, viige mind mu hotelli, Отвезите меня на пляж. viige mind randa, viige mind randa. 50 languages. 39. 39, 39. Поломка машины. autorike, autorike, Где тут ближайшая заправка? kus on järgmine tankla, kus on järgmine tankla? У меня пробито колесо. mul on katkine rehv, mul on katkine rehv. Вы можете поменять колесо? oskate te ratast vahetada, oskate te ratast vahetada? Мне нужны несколько литров дизельного топлива. mul on vaja paar liitrit diislit, mul on vaja paar liitrit diislit. У меня кончился бензин. mul ei ole enam bensiini, mul ei ole enam bensiini. У вас есть запасная канистра? kas teil on varukanister, kas teil on varukanister? Откуда я могу позвонить? kus ma saan helistada, kus ma saan helistada? Мне нужен эвакуатор. mul on puksiiri vaja, mul on puksiiri vaja. Я ищу автомастерскую. ma otsin töökoda, ma otsin töökoda. Случилась авария. juhtus õnnetus, juhtus õnnetus. Где тут ближайший телефон? kus on lähim telefon, kus on lähim telefon? У вас есть с собой мобильник? kas teil on mobiil kaasas, kas teil on mobiil kaasas? Нам нужна помощь. me vajame abi, me vajame abi. Вызовите врача. kutsuge arst, kutsuge arst. Вызовите полицию. kutsuge politsei, kutsuge politsei. Ваши документы, пожалуйста. teie paberid palun, Teie paberid, palun.
Ваши права, пожалуйста. Teie juhiload, palun. Teie juhiload, palun. Ваш техпаспорт, пожалуйста. Teie autodokumendid, palun. Teie autodokumendid, palun. 50 languages. Сорок. 40. 40. Спрашивать дорогу. Tee küsimine. Tee küsimine. Извините, пожалуйста. Vabandage. Vabandage. Вы можете мне помочь? Saate te mind aidata? Saate te mind aidata? Где здесь хороший ресторан? Kus on siin hea restoran? Kus on siin hea restoran? Идите налево за угол. Minge vasakule ümber nurga. Minge vasakule ümber nurga. Потом пройдите немного прямо. Minge seejärel veidi maad otse. Minge seejärel veidi maad otse. Потом пройдите 100 метров направо. Minge siis 100 meetrit paremale. Minge siis 100 meetrit paremale. Вы также можете сесть на автобус. Te võite ka bussiga minna. Te võite ka bussiga minna. Вы также можете сесть на трамвай. Te võite ka trammiga minna. Te võite ka trammiga minna. Вы также можете просто ехать за мной следом. Te võite ka minu järel sõita. Te võite ka minu järel sõita. Как мне попасть на футбольный стадион? Kuidas saan ma jalgpallistaadionile? Kuidas saan ma jalgpallistaadionile? Перейдите через мост. Ületage sild. Ületage sild. Езжайте через туннель. Sõitke läbi tunneli. Sõitke läbi tunneli. Езжайте до 3-го светофора. Sõitke 3. foorini. Sõitke 3. foorini. После этого поверните направо при первой возможности. Pöörake seejärel esimesele tänavale paremal. Pöörake seejärel esimesele tänavale paremal. Потом езжайте прямо через следующий перекресток. Sõitke siis otse üle järgmise ristmiku. Sõitke siis otse üle järgmise ristmiku. Извините, как мне попасть в аэропорт? Vabandage, kuidas ma jõuan lennujaama? Vabandage, kuidas ma jõuan lennujaama? Лучше сядьте на метро. Parem oleks, kui te metrooga läheksite. Parem oleks, kui te metrooga läheksite. Езжайте до конечной станции. Sõitke lihtsalt lõppjaamani. Sõitke lihtsalt lõppjaamani. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.